Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav! U današnjem videu želim vam pokazati kako blokirati Variomatic na vašem skuteru. Ovaj video se odnosi na Minarelli ležeće motore i Minarelli nachgebaute motore od strane Kineza. Pogledajte o čemu se radi i ostanite do kraja. Dragi moji skuteraši, u ovom slučaju danas koristim Minarelli ležeći motor koji je rasklopljen, odnosno urađen, sklopljen, čeka samo na ugradnju. Da biste skinuli vaš Variomatic poklopac, potrebno je skinuti određene šarafe koji se nalaze na samom deklu sa gornje donje, lijevo desno strane. Pri tome, ovdje ili na nekom od tih mjesta imate kabel koji je masa. Nemojte zaboraviti taj kabel kasnije priključiti. Ja sam to pripremio. To svučete lagano dole. Alat koji možemo da koristimo prilikom skidanja našeg Variomatica, eventualno kvačila nazad, jeste pneumatski pištolj, kolbenštopa. Ovdje dođe se zavrne jedan dio kao što je svjećica, samo što nije gore špicas, nego je ravan. Zavrne se ovdje, cilindar se dotjera do samog vrha, odnosno klip. Ubaci se taj dio, zavrne i ovo se kompletno blokira. Ne možete apsolutno pomjerati ništa. Ja sam se danas odlučio pokazati vam kako to izgleda sa jednim alatom, kako blokirati taj Variomatic. U suštini veoma jednostavno, slikat ću ovaj dio i ubacit ću sliku na internet, tako da možete identično otkucati, isprintati, izdrukati tu sliku, uraditi je, uzeti neki aluminijum, metal ili bilo šta već što imate, u slučaju da nemate pneumatski pištolj, i tako dalje i tako dalje, možete identičan blokija verkzeug ili alat za blokiranje Variomatica napraviti. Pogledajte kako se to radi. Ovdje smo sve dakle oslobodili. Vidite ovdje na samom Variomaticu imate žlijeb gdje može da ulegne vaš alat za blokiranje Variomatica. Ono što je potrebno sljedeće uraditi jeste, dakle možete da radite sa donje, eventualno sa gornje strane. Evo postavit ćemo to ovdje. Gledajte, jednostavno sam ubacio u gornji žlijeb, doveo sam alat na tačku, odnosno na rupu gdje ulazi normalan šaraf unutra. Zavrnut ću to ovdje. Ne morate to kompletno zavrtati. Gledajte, ovdje gore smo blokirali alatom, ovdje dole smo blokirali alat. Uzimamo jednostavno naše gedore, ubacujemo unutra i gledajte sada, lagano odvrćete ovaj šaraf. Time ste oslobodili vaš Variomatic za bilo kakav posao koji vas očekuje. Dakle, skidamo kaiš. Ovo nećete moći skinuti sada, potrebno je izvrnuti alat koji blokira to. Gledajte, sada skidamo sam Variomatic. Gledamo tegove unutra, jesu li dobri ili nisu. Ovom prilikom nećemo to raditi. Kako
ugraditi to sve sada nazad? Jednostavno idemo obrnutim redoslijedom, ubacujemo sam Variomatic, stavljamo sam kaiš, ubacujemo propeler, hladnjak, nazovite ga kako god želite, stavljamo ovu maticu, nakon toga nosač samog kickstartera, šajbu, nemojte da zaboravite, i ubacujemo sami šaraf unutra. Sada je potrebno blokirati vaš Variomatic u kontra smjeru, a to ćemo uraditi isto tako obrnutim redoslijedom. Ponovno, dakle, blokirati alat na sami blok motora, fiksirat ćemo ga, to je to. Gledajte, on ne može ni na jednu ni na drugu stranu da ide. Koristeći rače zavrnut ćemo naš Variomatic unutra. To bi bilo to. Vaš alat za blokiranje izvrnete, ostavite ga na stranu i imate za sljedeću upotrebu. Ja ovdje imam još jedan blokija verkzeuג ili alat za blokiranje vašeg Variomatica. U ovom slučaju on nema ni jednu rupu kroz koju biste proturili vaš šaraf, zavrnuli, blokirali ga, odnosno fiksirali za kućište vašeg motora. Kako to izgleda? U gornji žlijeb ubacite sami alat za blokiranje, ovdje ćete zavrnuti šaraf unutra, Variomatic ćete okrenuti na gore i time ste blokirali vaš Variomatic za samo odvrtanje. Gledajte kako se to radi. Evo ga. Dakle, oslobodili smo i ovim putem naš Variomatic za bilo koju kontrolu, servis i tako dalje i tako dalje. Prednosti samog ovog alata za blokiranje jesu po meni što lagano možete sve odraditi, uzima vam mnogo više vremena u odnosu na pneumatski pištolj, ali nemate napor ili silu fizičku koju prilikom zavrtanja pneumatskim pištoljem ovog šarafa ovdje, vi s vremena na vrijeme, zavisi u kojim intervalima to radite, zavisi od snage vašeg pneumatskog pištolja i tako dalje, vi privlačite samu radilicu na jednu stranu. Tako da ja sam prije koristio non-stop, ovdje Kolbenstoppa, pa sam prešao na ovaj alat. Kada nemam mnogo vremena, onda koristim pneumatski pištolj. Ukratko, to bi bilo to. Ostavit ću sliku da možete identično isprintati sebi i uraditi isti ovakav alat. Čak ako budem imao vremena, probat ću sam alat sam da napravim. Dragi moji prijatelji, alat za blokiranje vašeg Variomatica sam uspješno predstavio kako to izgleda, kako to radi, kako funkcioniše. Otprilike jednu ili dvije prednosti samog korištenja ovakvog alata mislim da je dovoljan. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ostavite like, komentar ili napišite u komentaru kako vi skidate vaš Variomatic sa vašeg skutera. Veliki pozdrav, čao!